Nah, sekarang kami di Jasin Melaka dan makan malam dulu di sini. Bersama Tuan Isa dan Cikgu. Sekalian menunggu Pak Anwar datang. Udah sampai. Alright. Alright. I'm just waiting here. Yeah, assalamualaikum. How was everything okay? What for what? Ketchup. Rice? No one. Only soup? Iya. Okay. Tapi sop kambing habis. Hah? Yeah. Habis itu apa? Sop kambing ya ekor. Itu sudah masak. Ah, ini sop ekornya. Apa? Kuahnya hambar. Transfer at my account. Yeah. Okay, cool. Can. Okay. So we can have all this with him. Yeah, okay. So much you said, because she will be... So I want to settle down here. Yeah. You know, Okay. I want to settle. You know, Okay, never mind. Don't worry. But I remember account number. Baik. so I pass to her. Yeah. From her phone. Pak Benny, Yeah. Perfect. yang berkenaan dengan yuran tu, dan dia transfer masuk dalam akaun saya. Tuh. Dia U10, tak ada masalah. You ANUW. Ibu, partner tak makan? Saya dah. Tak kenyang lah bang. Dah kenyang ya. Wah, mana pula dia orang ni. Itu dekat ada lama. Itu dekat MIA tu. Lama. Saya risau juga cikgu ni. Pasal dia ni nak balik lagi jauh lagi ni. Ya. Walaupun dalam Melaka tapi dia utara Melaka. Dia sepadan Perani 9 pula. Dalam-dalam lah. Dia gelap sikit lah. Jangan ikut jalan dalam. Ya? Dia ikut Agro. Sampai Agro ikut MITC. Belakang MITC tu. Terus saja. Nanti dia akan jumpa lebuh raya nak MJ? pergi ke Semurang. Dia MJ kan? Bukan MJ. Itu Semurang. Dia dekat ke? Ha? Lagi dekat? Itu lagi dekat. Dia akan keluar dekat camp dekat hutan Sungai Udang. Atau bisik tanah terus. Itu paling dekat. Jangan ikut MJ. MJ kan lagi pada Alur Gajah nak pergi bisik tanah.
Daripada sini. Petang balik. Jauh. Jangan. Jauh Dari sini terus pergi Beban, Beban terus pergi ke Aikro. Sampai dekat Aikro tu depan sikit MITC. MITC belakang MITC tu ada satu lebuh raya terus. Ikut stadium Manjebat apa semua ada terus. Tadi buat lama lagi Tuan Isa pesan minuman, kita mau minta bungkus. Ternyata diminum di sana lagi. Ya udah tambah lagi lama dulu. Dua kali ya. Itu kamera tu on ke? Ya. Oh, on 24 jam kan? Asal laporan. Besok biar dicari pisang emas buat ilmu garak. Ya, boleh. Pak Pen very famous. This secret. Nobody know. But I know him. Next time we come here or you go to Jakarta, take the tomorrow we want wish you ilmu garak tomorrow. Okay. I find pisang emas ya? Hah? Pisang emas apa? Iya. Banana. Ya, banana lah. Banana gold. No. No. But ini when they dinner, not eat rice. That's why it's Sleep. slim, yes. Legit. This Popular shop. here is my kampung. Yeah, they have a master kids. Kabul shop. How to say sometimes Kabul? Kabul. Kabul. Ya, ya. Kabul. Amin. Yes, actually it's like I receive, permission. We say Kabul. Kabul, no. Biasa. Kabul just mean Different. Mujarab. biasa. Kabul mujarab. Makbul. Makbul. I just Kabul berkat doa guru, kabul di aku. Itu mantra. Kabul mantra pula. Kabul. Sebenarnya guru-guru kita dulu itu biar kita tak payah, biar tak ragu, karena kita lihat kebolehan guru, makanya dibuat di akhir doa itu dikabulkan Allah, dikabulkan Muhammad, Kabulkan baginda Rasulullah. dikabulkan baginda Rasulullah. Yang disebut baginda Rasul Muhammad ada diri kita atau guru kita. Bahkan tambah lagi kabul berkat doa guru, berkat la ilaha illallah. Jadi supaya
kita bersandar ke sana, jadi tak payah pikir. Tujuannya itu. Traditional. Pak Benny is a traditional master, but almost all traditional. Natural, yeah. Pure. At the Padang, he not a businessman. He guru silat. That's mean Padang. That's why. If he not guru silat, he a businessman. Yes, correct. Ya, ya. Dua. Cuma dua itu. Kalau dia bukan guru silat, dia orang Bisnis. bisnes. Kalau dia bukan bisnes, dia guru silat. Itulah. Ya. Ah, Tapi saya maunya bisnismen juga. Jadi nanti saatnya jadi bisnismen. Kalau nak sudah bisnes apa lagi? Dah tak payah dah. Iya. Iya. My son is 7. Jadi harus bisnismen. No lah. Cikgu dia tak selera. Okey. Banyak ni. Dia okey. Tidak sangat. Banyak kan? Bulan ni membaut. Kosong. Kita finish We just dinner. We just finished our dinner. Dinner. Inshallah, we're speaking good.